Može. Molim lijepo pozdrav za sat likovnog Adastre. Šta? Sat likovnog. Grupa Adastra. Evo, šta se radi. Ne damo pare tiskarama, nego radimo koncert. Plakate za koncert. Ručni rad. Žac, daj reci, kaj je ispod ovog plakata? Stol. S druge strane. A kaj je s druge strane? S druge strane plakat. Eto, žrtvujemo svoje plakate Da. za ovu humanitarnu... Dođite svi. Tako je. To je to, vidite. Tako i vi možete doma nacrtati. Evo primjera. Znači, prvo crtaš, Crveni križ organizira koncert za pomoć beskućnicima Zagreba, Tvornica kulture, 50 kuna, 1. veljače 2013. Stupaju Adastra, Aerodrom, Psihomodo Pop, Divlje jagode, Pozdrav Azrid, početak 20 sati. Evo, ovo je najbolji dio. Ovo je ručni rad, ne dajemo lovu tiskarama, već beskućnicima.